Assalamu alaikum, qadrima görüşçüler. Alam Xabar kanalının qatnashchilari. Amansızlarmı? Bugün 16 mart 2020 yıl Özgün Krasnoyak mal bazarındayız. Oylarımdan hazır gelip жатқан uaqtары. Көрөбүз qanday болады бүгүнкү базар, баалар qanday болады. Бизден алыстаңыздар. Эртемен базарга кирбестен баалар болот. Мына чекедеги козуну 5000 деп айтылып тур. Азыр алуучулар 4,5 миңге сурап атат. Бербей жатат. Нағыларыбыз колдарды силкилетип багылып атат го. Ол эркекке ургачы экен. Козу? Эркек. Ушун багылып атча. Мына ушинтип сатып берди, азыр канча болду? Сурап көрөлү. 4700 болуптур. Мына азыр козулу койду да кармап калышты, канчага сурап атат? Көрөбүз. Айтылыш баасы 10 миң болду. Сатуучу 10 миң деп айтты. Алуучулар азыр 8 миңге сурап атат. 8 миңге да бербей жатат. Сатуучу дагы жарылпайды, 9 миңге алгыла деп жатат. Мында да чоң кочкорлор түшүп атат унадан. Ургач эркекпи? Канча дедиңиз? 6,5 миңге берип турушуну 8 миң деп айтып атат. Эртемен алып чыгып тур, соолукту 7 миң болду дейт, жакшы алып тур. Мына эртеменен дагы бул жерлерде баа болуп атат. Эне бала окшойт, азыр ушуну көрөлү. 50 миң кеми бар деп айтылып тур, азыр 43 миңге сурап жатат, бербей жатат. Жанында биринчи музос экен, ургачы. Ичиндегиси экинчи деп айтып атат. Ачы торпакты багылып атат, ушул жерде туруп алыш эле 23 миңге ал деп сатуучу айтып жатат. 22.700 болду. Уйларды алып чыгып келет, сурайлы. Алынды уйлар. Канчадан болду? 42ден? 42 миңден болуп тур кунажындар. Канчадан болду? 40 миң, 42 миң болду дейт ушуларды. Канчада атасыз буларды? 42 кем var. 42 кем бар. Бир жашар боло элек ургач торпактар. 54 миң болду деп. Ошол мүйүзү жок үйдү алып чыгып кетип атат. 56 миң болуптур. 1,5-2 жашар болуп калган бул. Козулар канчадан болду? 4,5? 4,5 миңден болуптур. Сатылбады деп алып чыгып баратат. Бирөөсү боз экен, бирөөсүнүн эгиз баласы бар экен. 7,5 миңден 15 миң болду дейт. 47 миңден болду деп алып чыгып баратышат ушуларды. Азыр сиздерге бул жерге алынган уйлардын бааларынан көрсөтүп турабыз. Кунажындар канчадан болду? 46 миңден. 45-46 болуптур. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Эргиси 45, наркысы 46. Эне бала эмеспи? Жок, бул наркы боз 46 болду. Бозу 46 болду. Кандай базар? Кымбат арзанбы? Базар таштады уже. Таштады? Арзандады. 55 миң болду деп алып чыгып келет, саны экен. Эне бала 66 миң болуптур. Канча тума? Экинчи тууш экен. Желин чоң экен. Торпак канча болду? 25 миң болуптур. Эркек торпак экен, 1 жаш боло элек. 30.500 болду деп ургач торпакты алып чыгып кетип атышат. 1 жаш бар болуп калган. 1 жашар болуп калыптыр. Канча болду ата? 38 миң. Эркек торпак 1,5 жашар. Бучу? 39 миң болуптур бунусу.
Uy qancha oldi aka? Satılmadı deb olib chiqaradi. Eshak so'radimi? Eshak daha satılgan emas o'xshaydi. Ko'ngildari so'z chiqib ketadi. Buqa qancha olibdir? 40 ming bo'ldi deydi, 1,5 shar. Sanoyda olibdir. Jan to'lgan muzasmi? Qancha oldi? 64. 64 ming. Qanchanchi bolasi ekan? Ikkinchi muzasi, erkak ekan. 64. Bunda qo'zlarni olib kelib turib olgan o'xshaydi. Qo'zlar qanchadan bo'ldi? 40. Erkek urg'achi 4300 dan olibdir, erkek urg'achi bilmayman deydi. Qarab turib o'ylab olishgan o'xshaydi. Bundan da bir og'oz yetilib keladi, boshqalar ketdik deb. Aldı sattı, hozirga siz so'rab ko'rasiz. Qanchadan bo'ldi? Buna o'rtadagi 6 ming bo'ldi deydi. Ikki chekidagilar 5 mingdan bo'ldi deydi. Urg'achi to'xtalar. O'rtadagi 6 ming bo'ldi. 51 mingga sotiladi deb olib chiqib ketasiz. Bu yoqda xunajin ekan. Kishniga torpoq olib chiqib keladi. Qancha oldi torpoq? 12 ming bo'libdir. 17,5 ming bo'libdir urg'achi torpoq. Olib chiqib boratishadi. 22 mingdan erkek torpoqlarni olibdir. 14 erkek urg'achi. Urg'achgan 14 ming bo'ldi deb jon to'lg'amizdan olib chiqib boradi. Chuydan kelgan. Torpoq qancha oldi? 24 ming bo'ldi. Urg'achi torpoq. Bir shar bo'lar ekan. Qo'ziga chiqargancha oldi? 4400 bo'ldi. Bundan da o'ylar keladi, son o'ylar. Uy qancha oldi aka? Qancha oldi uy? Boshqa birovlar tikkan. 36 ming bo'libdir xunajin. Ikkinchi shar bo'lib qolgan. 39,800 ga olib chiqib buqani. Bir shar bo'lib qolgan buqagan. Qo'y qancha oldi? 7 ming. 30 ming bo'libdir. Erkak bir shar bo'lib qolgan. Qo'y qancha oldi? 9 ming bo'libdir. Yeni ola. 65 ming cho'moy. Jelini da cho'nkan yaxshi. 5-chi torpoq ekan o'sha jandasi. Uy qancha oldi aja? 1,55, 1,65 deb olib chiqib boratadi. Eshakni 4 ming olibdir. Torpoq algancha keldi. 58 mingdan keldilar bermedik deb ushul buqalarni olib chiqibdir, satmabdir. Ikkinchi shar bo'lib qolgan buqalar ekan. 3600 bo'ldi. Kishniga qo'zini 3600 ga olibdi. Qancha oldi qo'ya? 11 bo'ldi. Yine ola 11 bo'libdir. Qo'zisi cho'ng'ayib qolibdir. Torpoq qancha oldi? Satılmadı deydi. O litr çıkması 60 mingga berasan bo'ldi dedik. Bitta ham sağdı. Sağdı. 10 litr çıkıyordu. Chidamasdan qoldi, achchig'im kelib yetalab chiqib kelyapti. Qanchaga berayin dedingizlar? Men aytdimki 61 ber degan desam 10 litr chiqmaydi dedi. 10 litr chiqsa dedi, azcha beraman deb nomarslik qildi. Sporlashib sarda. Sporlashni achchig'imlar chiqib ketyapti, nima qilaman? 60 ming beram. 60 mingga ber deb so'ragan, 61 ga deb 1000 so'm talashib 10 litr chiqadi deb shunday spor qilib o'ynashibdir. 10 litr berib turib uy. Bozorda mana shunday qiziqlarga olib turadi. 45 ming bo'ldi deb 1,5 shar bo'lgan buqani olib chiqib boradishadi. 62 ming bo'libdir. Jan ochmoqchi ayta. Qimmat olib oldingizmi?
4 aldık geçen. Geçe 54 ming alganбыз deydi, ушундайды. Бүгүн кымбат алып алдым дейди. Hadi. 9,5 ming yeni bala. Бул канча болуп чоң кочкор? 22 ming. Алып чыгып баратат. Бука канча болду? Ha, uy kança oldu? Kaça? 43 ming oldu Turkunacın. Sağ ol, uydu alışkan okşaydı. Uy kança oldu? 59 ming. Kança oldu torpak? 23,5. Burgaç torpak eken. Kança oldu buka? Satılbay aldı da bakışı parası atağalar özü. 25 ming erkek torpak. Bir işler bol elek. Ушул торпак сатылат да 25 ming кем бар дейт. Эркек торпак. 24 mingге ургач торпакты алып чыгыптыр. Уй канча болду? 45 ming, 55 mingдей болуптур. 33,5 болуптур. Bir işler болгон эркек торпак. Эне баланы 9,5 ming алыптыр. 34,5 болду деп букаларды алып чыгып келечет, 1,5 букаларды. Bir bukалар 34 mingден алышып турушуларды. Жайлоо кайдайсызбы? Жайлоого алып тура келебиз. Жакшы алыпсыз да, арзан алыпсыз. Ооба. Каяка кайдайсыз? Чаңгетке. Чаңгетке? Жакшы. 58,5 тур эне бала. Кадырман көрүүчүлөр, сиздер менен чогуу Өзгөн Краснояр мал базарынан кой менен уйлардын алынган бааларынан сиздерге көрсөтүп чыктык. Биз менен ар дайым чогуу болуңуздар, кийинки чыгарыштарда жолугушканча аман туруңуздар.